الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قصتك بعبرة بيجن قال لي مسلمانا، عبرتك خوجي بقرنا بيخمبر عليه الصلاة والسلام دبي زمان بري إسلامته شخصك هبو جي الدنيا خورا پر شغوليا پر پرتو بكش زاري خورا دوم درد دنیا دا کد تشتک جی ربی خورا نکر جی خدای خورا نکر دبی وقتا مرنا خبو زار الدوره کون بون بزار خورا گوت زارینو گو هاگر از مرم مبشویتنن پیرا هستی من بکوتن هور بکن نیوی بر بیخن و نیوی چکن آوه هاگر گو خدا تعالی متوب که پر بعزیبنه لانه متشتک ربی خورا نکر. پیغمبر علیه الصلاة والسلام دبی خدا تعالی رابو او کوم کر گو بحری چد زرید تدابو هرکیوی توب کر عرض توب کر او سکران نف دستی خدا ری قیامت که بسکنی. پیغمبر گو موقفی دبیجه که ببر ری قیامت دبي نف دستي خدا تعالى دا ساكنيا خدا تعالى بيرقو عبد من تا چرا واني كر ما تنزاني اسكانم تا توبكم قو تا چقاس هور بكن چقاس تب حركن تيزا اسكانم تا توبكم عبد من ما تنزان قو مزانبو يا رب مش خوفي تاقوت يا رب مش ترسي تاقوت يا رب مش خوفي تاقوت يا رب مش ترسي تاقوت يا رب خذ تعالى قو يا ربي مش ترسي تاكر خذ تعالى قو ما دام ترسي مكر مقوني تعاف كرن ترسي خذ تعالى قد هندري يسين دا هبا قال لي مسلمانا إنسان يقول فيدني حسابي آخرته بكي بترسي جا آخرته خواب وخجير حاضر كي ري قيامته خذ تعالى ونا ترسيني آری جهنمه نابینه بس ایدوم لوی دنش خدا نترسه چی خرابه بکه چی نیرنده بکه ری قیامت و خدا تعالی و بترسینه آری جهنمه رابانی که و عذاب جهنمه رابانی که فخدا تعالی ترسی خدا دنه دهندری مکه بی ام خجوه دنه را حاضر کن فخدا تعالی ترسی خدا دنه دهندری مکه بی ام خجوه دنه را حاضر کن